Militer Rusia merilis rekaman video penghancuran pertahanan musuh dengan tembakan salvo roket MLRS Grad dalam 24 jam terakhir. Pasukan terjun payung dari Tula menggunakan Grad MLRS dalam aksi tempur ke benteng angkatan bersenjata Ukraina. Pengintaian udara mendeteksi sekelompok besar tenaga kerja angkatan bersenjata Ukraina. Data pengintaian dikirim ke pos komando artileri di garis depan. Setelah mendapat tanggal lokasi, kru Grad MLRS segera bergerak menuju lokasi di mana mereka melancarkan serangan api ke musuh dengan menggunakan peluru terarah 122 mm, demikian Kementerian Pertahanan Rusia. Dikembangkan pada tahun 1960-an, BM-21 Grad telah menjadi sistem peluncuran roket ganda MLRS yang paling banyak dan digunakan secara luas di dunia. Mengingat fakta bahwa satu peluncur mampu menembakkan 40 roket kaliber 122 mm secara penuh di wilayah yang luas dalam waktu kurang dari 20 detik, maka nama Grad, kata dalam bahasa Rusia untuk hujan es, sangat cocok. Desain Grad yang sederhana dan kemampuannya untuk mendistribusikan muatan bahan peledak dalam jumlah besar dalam waktu singkat telah membuatnya banyak diadopsi, disalin, dan diadaptasi selama 60 tahun terakhir. Saat ini BM-21 Grad beroperasi dengan lebih dari 30 negara. Ini adalah sistem roket artileri yang paling banyak digunakan di dunia. Ada banyak varian, salinan dan modifikasi dari kendaraan ini. BM-21 Grad memiliki 40 tabung peluncuran untuk roket 122 mm. Roket standar dilengkapi dengan hulu ledak High Explosive Fragmentation. Panjangnya 2,87 meter dan berat 66,6 kg. Hulu ledak itu sendiri memiliki bobot 18,4 kg. Sistem roket artileri ini juga menembakkan roket yang dilengkapi dengan hulu ledak pembakar, kimia, asap, penerangan atau klaster. Hulu ledak klaster berisi submunisi anti-tank atau anti-personil. Sejumlah hulu ledak khusus lainnya dikembangkan untuk sistem ini. Salvo penuh BM-21 Grad meliputi area seluas 0,8-1 hektar. Senjata ini sangat efektif terhadap target area, seperti konsentrasi pasukan dan kendaraan, lapangan terbang, dan sebagainya. Dibutuhkan 2 menit untuk mempersiapkan kendaraan peluncur Grad untuk meninggalkan posisi tembaknya. Waktu pemindahan singkat memungkinkan untuk menghindari kebakaran kontra baterai. Sistem BM-21 sering digunakan untuk serangan tipe shoot and scoot. Rentang operasional sistem Grads dapat bervariasi tergantung pada jenis roket yang digunakan, tetapi biasanya mencapai sekitar 20 hingga 40 km. Angkatan bersenjata Ukraina mencatat dalam 24 jam terakhir, 74 kontak senjata terjadi di berbagai wilayah garis depan. Secara total, militer Ukraina mencatat Rusia melancarkan 5 serangan roket dan 66 serangan udara, 108 serangan dari sistem salvo roket. Angkatan bersenjata Ukraina menyerang 8 area konsentrasi personel Rusia dan 1 stasiun kendali darat drone musuh. Juga, 1 rudal udara berpemandu Kh-59 dihancurkan oleh kekuatan dan sarana pertahanan udara Ukraina. Unit pasukan misil Ukraina merusak 3 area konsentrasi personel Rusia, 1 pertahanan anti-pesawat, dan 6 sarana artileri musuh. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 5 Maret melansir, Rusia total kehilangan 419.020 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.070 korban tentara Rusia dalam sehari terakhir.
Vladimir Putin juga total kehilangan 6.657 tank, 12.688 kendaraan tempur lapis baja, 13.423 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.258 sistem artileri, 1.007 sistem peluncuran roket ganda, 700 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.863 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit tank pasukan kelompok Dnepr menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Zaporozhye. Awak tank T-80BV melancarkan serangan jarak dekat. Tim kendaraan udara tak berawak menemukan target dan menyesuaikan serangan. Prajurit Rusia menggunakan taktik carousel tank, yang memungkinkan mereka melancarkan serangan dengan kecepatan lebih tinggi dan menghancurkan target yang teridentifikasi dalam jumlah maksimum, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia, 5 Maret 2024. T-80BV adalah tank tempur canggih yang dikembangkan Rusia. Sebagai bagian dari keluarga T-80, tank ini telah terbukti menjadi salah satu yang paling efektif dan tangguh di medan perang. Dilengkapi dengan mesin gas turbin yang kuat, T-80BV menawarkan kecepatan tinggi dan manuverabilitas yang luar biasa di medan perang. Dengan kecepatan maksimum mencapai 70 km per jam, tank ini dapat dengan mudah melintasi berbagai jenis medan, termasuk salju, lumpur, dan gurun. Kemampuan gerak yang cepat ini memberikan keuntungan taktis, memungkinkan tank untuk mengambil posisi yang strategis dan menghindari serangan musuh dengan cepat. Salah satu fitur terkemuka dari T-80BV adalah pelindungannya. Tank ini dilengkapi dengan sistem lapis baja reaktif eksperimental, ERA, yang memberikan perlindungan tambahan terhadap ancaman berbasis proyektil, seperti rudal anti-tank. Dalam pertempuran modern yang dipenuhi dengan senjata yang canggih, kemampuan T-80BV untuk menahan serangan adalah aset yang sangat berharga bagi pasukan Rusia. Tank ini juga dilengkapi dengan sistem senjata yang canggih. Peralatan dan operator drone Angkatan Bersenjata Ukraina di Krasnogorovka diserang Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Donetsk, Rusia. Pasukan artileri Brigade ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia menggagalkan serangan balik musuh di Krasnogorovka. Berkat keakuratan senjata dan profesionalisme pasukan artileri itu sendiri, tank dan pusat kendali drone Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan. Serangan artileri bertubi-tubi tanpa henti hingga target benar-benar dinetralkan. Dalam rekaman lain, artileri Rusia menghabisi unit pengintai Ukraina wilayah Kharkov dekat perbatasan Rusia. Serangan tanpa henti hingga target dituntaskan. Pejuang Ceknya menghancurkan markas operator drone Angkatan Bersenjata Ukraina di Kharkov. Tim pengintai Ceknya dan Batalion Zapad Ahmad menemukan pusat operator drone musuh. Brigade penerbangan tak berawak Grom Kaskade menuntaskan tugasnya. Musuh memilih markas di hanggar yang kosong dan itu tidak efektif. Musuh beserta perlengkapannya di dalam lenyap seketika, demikian dilansir akun Telegram resmi pemimpin Ceknya Ramzan Kadyrov 5 Maret. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Коротко про цей день. Більшість часу військовим. Главком Олександр Сирський, начальник Генштабу Анатолій Баргилевич. Тривала зустріч саме щодо фронтових питань
і завдань, наші операції і перспективи. Попри всі дефіцити, можливості наших воїнів знищувати окупантів не повинні зменшитись. Головком регулярно на передовій, реальні бойові командири з фронту, з бригад залучені до напрацювання рішень. Сьогодні ж я погодив і підписав низку необхідних нових кадрових призначень для Сил оборони. Міністр оборони Рустем Умєров провів з ним окрему нараду, постачання зброї, справедливе і правильне забезпечення бригад. Кожна бойова бригада, кожен фронтовий підрозділ мають отримувати більше наявної сучасної зброї. Окрема розмова щодо дронів, хороший зміст, зокрема по наших далекобійних дронах. Доповідь ГУР Буданова, наші спеціальні дії, нам потрібен чіткий результат у знищенні російської воєнної інфраструктури та логістики, більший результат, і це буде. Доповідь СБУ Малюка прозвітував щодо нашої протидії російським ДРГ, цим вбивцям, які тероризують наші прикордонні райони. Також Малюк прозвітував і щодо протидії колаборантам. Є хороші результати по знешкодженню цих осіб. Була доповідь зовнішньої розвідки Литвиненка щодо чутливих міжнародних напрямків та наявних планів Росії. Маємо розуміння, які документи на столі у ворога, який у нього черговий задум. Будемо протидіяти. Також сьогодні була окрема доповідь віце-прем'єра Кубракова, передусім щодо роботи нашого морського експортного коридору. Вже майже 30 мільйонів тонн вантажів опрацювали на морському шляху. Це дуже вагомо для часу такої війни. Я вдячний усім, хто працює в наших портах, на суднах, усім, хто забезпечує роботу морського коридору, його безпеку. Ще сьогодні ж, після доповіді з регіонів щодо наслідків російських обстрілів, окремо доручення по Одесі, по людях, які втратили житло через російський шахет, доручив якнайшвидше допомогти із новим житлом замість втраченого. Питання у місцевої влади. Має бути все вирішено. Ще одне. Підписав указ про Шевченківську премію, про присудження премії цього року, лауреати достойні. 9 березня указ буде опублікований. Я дякую усім, хто дбає про Україну та українців. Я дякую усім, хто б'ється та працює заради нашої держави і людей. Усім у світі, хто допомагає і вірить у нас. Дякую. Слава Україні! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.